Mizo banking, Mizo bank mobile banking khởi đàn này á mahi Mizoram rural bank tên hạ sản tiền xé mà nhé không khởi đàn lẽ thì đàn bell chúng chúng mà cái đó này Play Store là download trên Play Store với cả Mizo bank mobile banking thì khang cần sát thì cho anh cái số là ngõ trang hiện kami rural bank account tele bank dang account không te kan du chuan thì kan transfer về thì đó ni mà sẽ asan tiền nó khởi hal top thì đó rural nation sim tan rural account ni thot sim bangai o bank dang trang account ni lewin nang ma sim nan rural account ni ngai ya chuan register do na han ithun zom phot angai ni mà sẽ tiền khởi hal top thấy lo mobile banking sim thì account hen activate về angai ta ni kan va activate dan chu bank account kalang di khang kan bazo sing mobile banking activate kan ui tiang chon aki dan turban lo sengan lo activate nuwa i khoi thei chawang khoi tu ma la activate tu ti ron je account sim ma chuan kan load chinanga any registration a hian ni ta new registration a hian lu tur chuan kan account number phone number ne na kan link na kha kan sukoi nga ta khan kan account kan add te lo add kan number te tur lo omonga kan link chu ting song chuan login pin siam tur te transaction pin siam tur te omanga login pin le transaction pin kha ai nang tur ani lawa digit li ve ve ai tianga alo om tor mai don ni akha ti za vek nuwa shanin login hi me chau tur ani ka register sa to wangin ka login thei to wa hian kan ti tak nuwa login nei me mai turan ya login da ana hian login pin kan sia ma kha digitly kha chut je langai kan lu pe hian kan login pin kha chut je langai boko o transaction pin ne khan ai nang turan ni lo digitly ve tho har salawa digitly ne mani pin kum te po man theya alet zong che te mo kha man the kan du number pali yang kha kan share dang tur khap manangai ta athlak rang thei tho athlak chu login ti ka medanga ta hian ka login pin ka siam ha digitally kha ka chulut do ka chulut anga hian kan account number te kan account na somjat ti karon nang hal ta vekka chuan banking IMPS fund transfer records ting ti hen om ta account kan phun don ta NEFT mangin ni mase setting a hen beneficiary ad masanga ya kan account bathon tur technique te an bank IFSC ka ting long ka fill up masaka save masaka ngai pota beneficiary don manage beneficiary add beneficiary yan chu ka account na save sa pa tan yan yan an ning mobile number ID lahi ke ka account apex bank ka account zo ka ti sim do no mobile number hen account ne na an thun zo mobile number man tu email hi da khang kya ngai lo kan da du chuan email nei chuan an da thei tho bok save and confirm ikan abang dangan ni wangin select transfer type hian other banks ti hi ka click anga within bank hi chu rural to rural ni ta other banks akan di dor wangin other banks anta hian account number ka bathon tur te ka bathon tur account number ka chulu tanga
nói hiện còn phone number ngay chiếc cái churu leo saving bank ani kan account type saving bank current bank ani pon santu sang oma saving bank hini tlang puya kan account hondan saving bank ani ya tuna ka account ka bathon na tur po saving bank ticket me nga IFSC ka tahan su nga IFSC ga nga ya IFSC yan kan bank kan bathon so na bank ming branch name kabaton tu ri abra policy branch ania di policy IFSC kami akan account IFSC code kha su chau mai tu ania IFSC te hi chu ru ra chui nang be ka bank sang sang a jep kha IFSC dang be sel thaya chon hai mi kan ti do hen search hi kan metanga ai dia nak muta a ko mi pun ta ni ka account kabaton tu kan batli kang Soan ya save confirm jangan save tepat tani dan activate we pot angai ni lo lain activate lawa NEFT main kan thon du do na wang NEFT hi activate kan metang Soan OTP ron thena nga ya OTP kan chunga di kan inactivate che ni don submit kan metanga di kan NEFT mangin kan ba thon thei do na ni fund transfer other banks NEFT Acung beri kan account ni ya account number makan rural hi select beneficiary andi akan balik tani account number le IFSC code hi ain login fill up sa enter amount na hengan bathon du zat ta cheng khati kan ton sina remark sa hian kan du zat tina hai pe kok man mo korman de ti tai la kan jek thei khami kha ju kan thon dan tu zirin ani na le inge kan va pek na tura thu ve ang ani tu zia thaya zia lo thei bo schedule payment ti hi kan on chuan na kan du huna an account na batheng thei turang khama an tin tu wa te kan ti du ri chuan anak tu kami turang kan set thei ma se tu na an account na valu hal turan ni chuan schedule payment hi on angai lo transfer OTP ron sen de ngai ya OTP digit 2 OTP hi kan chu danga enter 4 digit pin ku transaction pin kan login do na kan siam kha ni ya registration na han login pin ni lo kha transaction pin digitally kan su le chuan confirm kan bathon zo jeng khat chu ka bathon ta ni ha zo de ga ya kan beg le nga kan account balance kan en le nga ai kat le kat lo ko aron lang bek thei ta tieng khan maya or sa me ma asan pa benga wa kala vai transfer ti call ai kan activate pa kan phone on tangin kan transfer thei to a benga kala transfer hi chuan kan account charge te hi om be ne ne